ko e malam anana Christian ko in ko lam atuna Christian ko sarkar lam sayina Christian ko hong ki bai na lam isu thuki sayi chu lawa an se in na ko ho in se in so that program ko in apan an so si na he ready ta okay pami ready ta na pami ho bung ki bai ko na dan ho thuki khan na ho bung la lu go mi ho tupi na hobung la la lu mi ho ko hi zong le hobung la ko hi zong le hobung la lu tu ta le hi ala ku sing ni ka pa ta set di me hi chi ba tu ke ta ho ta ta pa sana he a ta sana sa ma ke hobung la lu me hi khatna Hagau tiang na tok na zala ni son si akihni achon se ta pasa anu khamau ni na hu do na chu Krista ko ma bo wala hu hin pa ru pi le panai pa cham tin ta banga pom ni thumna Krista ko achon ka na agil kira dang sa mi pe sisilama phat so na lam ti so se a pathe thu ngai la ho ki para tu pa ki hil na ho o kai ho ho tao ho a sa ki hi lina Christian ta san kel na doctrine ko ho ki to lo ngai da ni ma sa pom lo di hi chi pa pa the sa pa pa the sule thagau ti pa the tu le ta san kel na ko ho so si a se ya di ai pon da ta pom mi zo di hi ve mana hobung in Krista hobung Krista po to kipana to pa to ta hom le ki ma mo wa ta samni pe ve anina Christian ko holam pathe no ri Christian le boldinga ngai ko pen le masape le he aha ka ki ko in kon agya ko sing sing ki ko hi nina ta sansa te zo sen pathe ni ani ki ko hi leisen na to khol ke ni dan an to ki the so le zo ho tu ko dang se ho bol lu ni hi ki chol du na amanga mo i mo na le ei ma ki na ko je ho na amang lu wa pathe no na le thu ngai la ho athangau di wa pa chu ding se bol na aman so ding ko hi thumna pathe thu to ki to lu le Christian ni si se te zo se mo tim til bol na ho to thang hoi na ho le se lam ho zubon le zukham dam doi apalo lama men ho thanok na dik lo ata la di hi lina zon na le hu na lam thim ko in sa abol di ai kon ase a ki he dik lo na lama e ko lu te milim palo le film palo fe ho achin lo di hi ngana ki thoi na lam thim i ma sa abol lo di hi Kihain le puisa ko so abol di we hi thiam put na lam thi pi zo le pun san ai san ho doi lam thi ho put lam da ho chu le chu ta bang lam zo se chu pathen oi lu thiam pu ho ta bang wa ai je en bol lu ti hi I malam zo se a pathen ata san na ngan se di u pe hi bumna pathen thu bul hi lam thong ta a pathen ni ta san na u kim kai bon te zo se milim hong na lam ti ho pathen oi lo mi hon ni le a an ho hakta at sunga ni ku akat ni asit ni sa ho di apom lo di pa hi apom lo di pa hi pathen oi lo mi hon a se a angai zo ta san dang mo hoi zo se ni ti ho ne til da mo zo sa lo di pa hi Hindi ho zo se pathen ta le fa noi pathen ne ko na hi sagina pathen ka ma ti ga kai ko to ko pathen thu a ki lo ho hi pi ki sa
set na mong akila ating ahi. Nina, mihem, amat, miyong si amat o pituk si akin tali pituk ta atin zetin ahin, kilit sa na dingle, so set na nga ay kuikay yung atin zet na sumuli ating ahin. Tulong na in Christian so sa lor akamay ko penso, kilpagawa ki pag-ahin. Tumna, miyong si amat na si ata sa kundin ahin natok na pa ni ho so kasi mang sandi way pun so dagang mi pakajet aha dem satan so het sing ni wahi di nam Christian ko in pulang in sungtu angai ko tu di wahi acha pe pathin het na het sa dalama akai tu di wahi in sungti khop na pata ane di wahi acha di lo acha pe pakai tu a pului na lem sa ane tu di wahi nina mihem kisok na lam chung 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 cha pathian tu bun vai se ho